Kaham Jotono Tini 14/5/2023 Chini India government by Saklaijak Abahwa Doptor by Cyclo Murcha Faina Hine Saklaijak Norong Noviman Khana Obongkha Cyclone Murchani satellite naimani Nobar Tai Wati Wanani Bagai Obhaike Kuthumi Tongo Norong Nukna Kiting Khayara Kuthum Paitanga Kufur Eka Sengtabo Sini Tripura Wabusu Wati Waitong Abrok Nailai Narong na Funong Nayang Obongka Sini Sini Tripurani map Sini Tripuran map Tai Busung Zoom Khai Kotor Kanailai Busu Wati Waitong Narong Noviman Kana Udaipur Bilunia Agartala Khowai Ambassa Kumarghat Dharmanagar Awahike Jagao Sini Tripura Wahino Wati Kisa Tem Ke Kalai Tongka O Kufur Obongke Wati Klaimani Ang Basak Saimia Aboni Haipan Ang Narong Punogui Busiri Trip Kaina Bagai Punong Manise Ko Sengtabo Yang Thanglai Mizoram Hastewa Aijala Arale Busuk Wati Waitong Oro Tai Kisisa Kompai Tongo Wati Sin Tripura Tai Kisisa Kabang Wati Wamani Nukjagi Tongo Cyclone Murcha Faina Bagai Obo Wati Rok Obhaying Tongpakya Kisa Jeng Hojak Tongthai Kalayo Tamake Jeng Hojak Tongkhangke Jeng Kate Manai Asakto Kirinen Kogya Amnesty Sini Tripura Sarakto Jeng Hapong Hatai Tongnai Ba Wati Rok Kisa Misano Barok Phaike Kage Rok Thango Hain Bagai Jeng Hojak Tongthai Obhaike Cyclone Murcha Faina Bagai Bankundir Heka Mankundir Dahan Nobar Kuthumi Tongkha Sini Tripura Haino Kisisa Phailangnai Hini Saklaijak Bagai Jeng Hojak Tongthai Gobdeke Gangnarong Tai Kisa process ti phunongnai Bohaike Cyclone Murchani video itong phunongnai apps ni madhyam theke Obo Tai Kisa process Tai Kisa part Tai Kisa part obtike bo hanga nobar shipsawi thangi tongo Kisa net sloni bagai nukjaging tongkha norong nukhana trit ka thangmani obotike Cyclone Murcha satellite ni bisingtwi naimano Soyakari naitongdi ani channel ang norong na taibo tini update ri tongnai 1 ghontai waisa 2 ghontai waisa norong ani channel nugui manai tini salpong Cyclone Murcha busuk speed ka phaitong busuk kome tongkha ang abo norong no phunongna bagai chatoi tong asangno hambai